Psalm 150 Zaburi 150 umurongo wa mbere avuga gute? mstari wake wa kwanza. Turasoma mu izina rya Yesu. Zaburi 150 umurongo wa mbere. Amen. Haleluya. Mushimire Imana ahera hayo. Muyishimire no mwitazanure ry'ubushobozi bwayo. Muyishimire ivy'inkomezi yakoze. Muyishime nk'uko bibereye ubukuru bwayo buhambaye. Muyishimishe ijwi ry'inzamba. Muyishimishe ikembe n'inanga. Muyishimishe agashako k'ingoma n'imvyino. Muyishimishe ifise imirya n'imyiro. Muyishimishe kuvuza cyane ivyitwa matowazi. Muyishimishe kuvuza matowazi mwijwi rirengera. Igihumeka cyose nigishima Uhoraho. Haleluya. Igihumeka cyose nigishima Uhoraho. Amen. Amashimwe kubw'ijambo ry'Imana. Reka tuvugane gato kubijanye n'ubushobozi bwo guhimbaza no gutazira Imana. Acha tuongee kidogo kwa uwezo wa kumtukuza Mungu. Ubushobozi canke amaefe ari mu guhimbaza no mu gutazira Imana. Uweza na au mamlaka yako kwa kumsifu Mungu. Ndabibutse yuko imwe mu mpamvu Imana yaturemye, najua ya kwamba pana sababu moja ambayo Mungu ametuumba, niyo guha Imana icubahiro, ni ya kumpatia Mungu heshima, niyo kuba ibikoresho byayo byo guhimbaza no gutazira Imana, ili tuwe vyombo vya kumtukuza Mungu. Ndabibutse yuko nakumbusha kwamba guhimbaza no gutazira, kumtukuza Mungu na kumsifu, ntabwo cyari igikorwa cy'umuntu, haikukuwa kazi ya mwanadamu. Imana kuko umuntu Imana yamuremye, mwanadamu Mungu amemuumba. Murabizi yuko ntabwo ari igikorwa gitangurira hano kwisi, ariko ni igikorwa cyatanguriye mu ijuru. Najua ya kwamba sio kazi ambazo zimeanzia hapa duniani, zimeanzia mbinguni. Kandi murabizi yuko umwe mu bantu bari charge na louange na adoration yari Satani. Kwamba na Mungu yeye anajishughulisha na mambo ya kumsifu na kumtukuza. Lucifer ni yari charge na louange na adoration. Lucifer ndio alikuwa anaangalia hayo mambo. Ntabwo ministeri yatanguranye natwe. Hapa sasa ministeri hiyo haikuanzia hapa. Ukuguhimbaza no gutazira ntabwo byari byaje. Kumsifu na kumtukuza kuanzia hapa duniani. Ariko cyari igikorwa cy'abamalaika. Ilikuwa kazi ya wamalaika. Ariko Satani amaze gukoroka, wakati shetani ameanguka hapa duniani, Imana imaze kurema umuntu, Mungu wakati amemumba mwanadamu, imuha igikorwa, ikampatia huduma, kwamamaza, kazi ya kutangaza ibikorwa vy'iyamuremye, kazi za Roho Mtakatifu. Iki ni kimwe mu bikorwa Satani agwanya cyane. Hii ni kazi moja ambayo shetani anapiganisha sana. Kuko bimwibutsa Satani kibanza yari afise. Kwa sababu inamkumbusha shetani nafasi ambapo alipo. Bantu b'Imana, watu wa Mungu, ni privilege idasanzwe. Hii ni kazi ambayo sio kwa ya kawaida. Yo kuza mu nzu y'Imana, ya kuja ikaruni mwa Mungu. Tutaje kubwira Imana ibibazo, bila tuje kumwambia Mungu shida zetu, ariko tuje kwibwira ubukuru bwayo n'ikiri cyo mu buzima bwacu, kuonesha ukubwa wake. Urugezo ruhambaye go gusenga, nafasi kubwa ambayo inaweza kuonyesha mwanadamu kuomba. Tuza kubwira Imana ibibazo, sio nyakati za kuja kumwambia Mungu tatizo. Tuza kubwira imitwaro, sio nyakati tunakuja kwa ajili ya matatizo, ariko urugezo rudasanzwe, lakini ni ambapo mwanadamu anaweza kuwa kwa wakati ambao kwa kawaida wa kumsifu Mungu, ni kubwicira cyo mu buzima bwacu. Ni mambo ya sabani kwa maisha yetu. Uyu munsi abantu benshi bararondera Imana kubw'ibibazo. Kwa hivi sasa wanadamu wanatafuta Mungu kwa sababu wako na shida. Abantu baza kurondera Imana kubera ibibazo barimo. Watu wanakuja kumtafuta Mungu kwa sababu wako katika nyakati za kawaida. Imana ihagurutse generation. Tunahitaji Mungu asimamishe vijana. Shadrake na Abednego. Bavuga bati nubwo Imana itodukiza, wanasema kwamba Mungu asipotuponya, ariko twani dushobora gupfukamira icyo gishushanyo. Sisi hatuwezi kumwabudu Mungu. Ari umukozi w'Imana umwe yigeze kuvuga, mtumishi mmoja amesema, abivugira mu mavuta menshi, akayataja kwenye mafuta mengi sana. Arahagurutsa umuntu, akasimamisha mtu, ati Imana nitaguha mariage, akasema kama Mungu asipokupa mariage, ndahagarika gukorera Imana, mimi sasa utakuja kumtumikia Mungu. Abwira umukozi w'Imana ati umukozi w'Imana, akasema mtumishi wa Mungu, ntabwo Imana ari Imana kubera ivyo ikora, sio Mungu kwa sababu ni Mungu yeye kwa sababu anafanya mambo. Imana Imana kubera mariage. Mungu haiko Mungu juu ya mariage. Imana si Imana kubera ko yakoze. Mungu haiko Mungu kwa sababu ametenda. Ava yuko Imana iremisi Imana yari Imana. Mungu aombe duniani Mungu alikuwa yeye. Ava yuko Imana irema umuntu yari Imana. Wakati bado hajaomba mwanadamu alikuwa Mungu. Imana yaremye umuntu kubera ko yari muri crise yo kurondera umuntu. Mungu hakuomba mwanadamu kwa sababu alikuwa
anahitaji mtu wa Imana kumwomba. yaturemye kubw'urukundo rwayo. Mungu ametuumba kwa sababu anatupenda. Nico gituma iyo nitegereza ubuzima Kama unajitizama, mbona urukundo n'imbabazi ziba. ninaona rehema za Mungu. Abo tuvyumva kumwe mvugire amen. Wale ambao tunayasikia tuseme amina. Iyo nitegereza ubuzima bwanje, Nikitazama maisha yangu, iyo nitegereza kuvuka, nikiona mtu iyo anazaliwa, nitegereza gukura, unatizama mtu jinsi iko nakuwa, mbona imirimo y'Imana, naona kazi za mbona Mungu, ubukuru bw'Imana. naona ukubwa wa Mungu. Kubera ko Imana itakuremye uri igikoko, Kwa sababu gani Mungu kubera ko hakuumba Imana hivyo? itakugiza impene, Kwa sababu gani Mungu hakukufanya kuko Imana mbuzi? itakugiza inka. Kwa sababu gani Mungu hakukufanya ng'ombe? Ariko ndashima Imana ko Imana, Lakini namshukuru Mungu kwa sababu ni Mungu. Dawidi aravuga ikintu gikomeye, Dawidi akasema mambo makubwa. ati umuntu niki, Wewe mwanadamu ni kitu gani? au umwibuka, Hapa unaweza ukakimbia. ikiguha agaciro ntabwo, Kila ambacho kitakupa agaciro heshima. kawe si imyambaro, Heshima yako si mavazi. agaciro kawe ntabwo ari akazi keza, Heshima yako sio kazi nzuri. agaciro kawe Lakini heshima yako nizo mpemu Imana ni igutiye, hizo pumzi Mungu amekupatia. nizo mpemu Imana Ni igutiye. hizo pumzi Mungu amekupa. Nimba uriho Kama upo, ni impamvu yo gushima. una sababu ya kumshukuru. Mose reka babwire ikintu kimwe, Acha niwaambie kitu kimoja. amazu, Manyumba, amamariage, mariage, ivyo nivyo abantu bakiriho. hayo ni ya watu ambao wakingaliki uhai. Uyu mwanya tuvugana, Kwa hiyo muda uri tunaongea. ku mpanda Hivi unaweza kuwa ukomanda? nta mutwara gifise, Hakuna. hana hitaji. Hauna tena hitaji. Amen, Amen. haleluya. Amen. Ibintu bitatu rero, Pana mambo matatu. ikintu ca mbere, Kitu cha kwanza, iyo duhimbaza Imana, wa kumsifu Mungu. amen, Amen. haleluya, Amen. duhimbaza Imana kubw'imirimo yayo ikora mu buzima bwacu. Kumshukuru Mungu na kumtukuza ni kazi Iyo ambazo nitegereza Mungu anafanya ubuzima. kwa kutupatia Iyo maisha. nitegereza ubuzima, Ukitazama maisha, mbona ubukuru bw'Imana. naona ukubwa wa Mungu. Amen, Amen. mbona ubukuru bw'Imana. Naona ukubwa wa Mungu. Mbona combien de fois Imana irengeye ubwenge bw'abantu. Naona jinsi Mungu anazidia akili za wanadamu. Ivyo navyo ikintu ca mbere, Na hayo ni kitu cha kwanza. vyubaka ukwizera kwanje kuri iyo Mana. Inajenga imani yangu. Ivyo vyubaka ukwizera kwanje, Hiyo sasa inajenga imani. bemporte ivyo uriko urahurana navyo uyu munsi, Haina sababu ya yale ambayo unapitia. ariko hari ivyo yagutabaye ejo, Kuna yale ambayo Mungu hari amefanya ivyo Imana jana. yakoze ejo, Kuna yale Mungu amefanya jana. yakoze biriya, Yale ambayo amefanya. naho yagiye Kwenda nafasi. n'uyu munsi iracakora ibitanga. Na mpaka sasa kingana anatenda. Donc ubuzima bwonyene Maisha yo peke ni sujet de louange. ni sababu tunaweza kumsifu Mungu. Ubuzima tubayemo mama, Haya maisha tunaishi na cyane cyane muri iki gisagara cha Bujumbura, sana sana hapa kwenye mtaa wa Bujumbura. dufise impamvu zo gushima. Kuna sababu ya kumshukuru. Nitubayeho kubw'imishahara, Hatuishi kwa ajili ya mishahara. nitubayeho kubw'amagendera, Hatuishi kwa sababu tunakimbia sana. n'amateknike. Yani mateknike tunafanya. Nasomye akantu agahotokora Nimesoma kafasi ku imoto y'umuntu, kwa moto ya mtu ambaye alikuwa kavuga ngo anatembeza. n'ivyanka gose nzoduga, Mambo yakikataa nitapanda milimani. n'ivyanka gose nzoduga. Yakikataa sana mambo napanda milimani. Amen. Amen. Uritegereza ubuzima tubayeho, Ukitizama maisha ambayo unaishi ndani. du 1er jusqu'au 31, Tunaangalia sasa huyu muda uko janvier à ndani. décembre. Unafikiri unatizama gisi utamsifu sasa Mungu. Mwene data, Ndugu yangu, niwite ku vyo utarabona, wewe usijishughulishe na yale bado niwite haujaona. ku vyo utarageramo. Usijishughulishe na yale ambayo bado haujafika. Amen. Ariko usubije amaso inyuma, Lakini ya tena nyuma. hari ivyo Imana yakoze ku buzima Kuna bwawe. mambo Mungu amefanya ndani ya maisha yako. Iyo ni mambo yo kubwira Imana warakoze. Una sababu ya kumwambia Mungu umefanya mambo makubwa. Amen. Amen. Impamvu ya kabiri, Sababu ya pili. haleluya, Amen. Imana itubwira kwihimbaza no kwitazira. Mungu anatambia tumsifu na kumwabudu. Amen. Amen. Ni kimwe mu bigwanishwa bikomeye cyane, Ni kimoja kwa silaha kubwa ambayo Mungu ametupatia. miongoni mwa silaha za kiroho, Mungu ametupatia silaha za kiroho. guhimbaza no gutazira Imana Kusifu Mungu na kumtukuza. ni kimwe mu bigwanishwa Imana Ni yaduhaye. kimoja kwa silaha Mungu ametupatia. Byose ni bikamungo n'amasengesho. Wala kuomba Mungu. Hari izindi ntambara mu buzima Pana zingine vita. Imana itaguhamagarira gusenga, Mungu hahitaji
kuomba. ariko Imana iguhamagarira kwitazira. Lakini Mungu anakuita ili upate kumsifu na kumwabudu. Nizi kintu kimwe mu buzima. Nimejifunza kitu kimoja ndani ya maisha. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Sinigera nkena masengesho. Sijawahi kukosa maombi. Sinigera kuko ari abantu bwira ati dufate umwanya wo gusenga. Hata ukisema tushinda wa kuomba. Muragakubira ati sinzi ico no senga, simbona ivyo no senga. Si useme ngo mimi nakosa cha kuomba. Ariko iyo nije mu mwanya wo gutazira Imana. Ukianza tu kumsifu na kumwabudu. Amen. Amen. Hari umugabo umwe palikuwa baba mmoja yitwa Yehoshafati. Alikuwa anaitwa Yehoshafati. Huyu Yehoshafati yari isanze imbere y'ikibazo. Alikuwa anamtukuza Mungu. Yari afise ingabo. Alikuwa na amakida. Yari afise igisirikare. Na yeye alikuwa na jeshi kubwa. Avec toutes les stratégies militaires n'imikenyero myinshi ingene bagwana mu ntambara. Alikuwa na vitumikisho vya kupigana katika vita vingi. Ariko imbere y'intambara, lakini baada ya vita, Imana iramubwira ati, Mungu akamwambia, singeneye abasirikare, sihitaji wakida, ariko ndakeneye abaririmbyi, lakini nahitaji waimbaji. Harayeni ma situation. Hapo sasa ilikuwa nafika kwenye nyingine wakati. Oya, nukeneye kuduga imisozi. Sio kusema kitu chote. Ukeneye gufata umwanya wo guhimbaza. Ni kushika muda wa kuimba. Kabwira Imana. Unaanza kutukuza Mungu. Haleluya. Ugatambira Imana. Unamchezea Mungu. Nimba ari kintu nagira complexe no gutambira Imana. Mimi sina limit ya kusema mtu amchezee Mungu. Na nimba ari kintu nagira complexe. Uyu munsi ari abantu sina haya za kusema ngo nimchezee Mungu. Kubabwira gukoma amashi bakoma amashi. Wako watu wanamwambia piga makofi, apigi makofi. Ariko reka mbwira ikintu kimwe. Acha niwaambie kitu kimoja. Natahu Imana ngorera. Nimetambua Mungu namtumikia. Hari gihima nica mu guhimbaza no gutazira Imana. Bwana sababu ya kumtukuza Mungu. Hari gihe Imana ica mu guhimbaza no mu gutazira. Pana wakati Mungu anapitia kupitia nyimbo unaimba. Mazi Imana igakora ibitangaza. Mungu naye anafanya kazi. Hari abantu barindire ko tubarambika kwibiganza. Pana watu wanangojelea wawaguse. Ariko reka ndakubwire. Acha nikwambie. Mu guhimbaza no mu gutazira Imana. Kumsifu Mungu na kumtukuza. Hari mwibanga ryo gukira. Pako ndani siri ya uponyaji. Hari mbonani uweza. Hari ama situation Imana ishobora guhina. Paulo na Sila bari muri mwigereza, ikintu cyambere uhamagara procureur, ikintu cyambere ubanza kurondera procureur n'undi muntu muri zinanye muri mu karere. Kama Paulo na Sila waliimba, haina sababu sasa wewe kutafuta watu kusema wewe uanze kuabudu Mungu na kumuita. Niko turi muri prison. Umuntu wa mbere wewe uko prison. Umuntu wa mbere uhamagara ni procureur. Mtu wa kwanza wewe unataka kuita mtu mkubwa, polisi au procureur. Mugabo reflex ya mbere yabajemo. Lakini sasa kama wanakuja mafasi. Guhamagara umuntu. Kama unaita mwanadamu. No guhamagara Imana. Sio kuita Mungu. Muri ko gutazira Imana. Kama uko unamchukuza Mungu. Reka ndombwire nabandi bantu mwiruka inyuma ya deliverance. Acha niwaambie watu kama wanataka kufunguliwa. No mu gutazira Imana. Hako ndani uweza kwa kumchezea Mungu. Nabonye diabetes zikira. Tumeona diabetes zinapona. Nabonye migongo ikira. Tumeona migongo inapona. Urabizi mu gutazira Imana. Na kwa kumsifu Mungu. Abantu twabaye mu karago canke mu bihe byo guhimba. Watu waliishi kwenye mrago wala mfasi nyingine. Ari ama deliverance akoreka mu kuvuza ingoma mu guhimbaza no mu gutazira Imana. Hako ufungulivu unapitia kupiga ngoma na mengine. Amen. Amen. Dureze Imana icyubahiro. Tumpatie Mungu sifa zake. Amen. Icyanyuma ndangirizako. Cha mwisho. Nuko bice mu guhimbaza no mu gutazira Imana. Kwa kumsifu Mungu na kumtukuza. Amen. Birahagurutsa Imana ku buzima bwawe. Binasimamisha Mungu katika maisha yako. Birahagurutsa Imana ku buzima bwawe. Inaweza vikasababisha Mungu anasimama kwa ajili ya maisha yako. Iyo dusenga. Wakati tunaomba, Imana iratwumviriza. Mungu anatusikiliza. Ariko iyo tutazira Imana. Kama tuko tunamsifu Mungu na kumwabudu. Imana irahaguruka kubw'ibibazo byacu. Mungu naye anasimama kwa ajili ya shida zetu. Iyo dusenga. Kama tunaomba, Imana irumviriza. Mungu anasikiliza. Ariko iyo tutaziri Imana, kama tuko tunamsifu, Imana irahaguruka ku buzima bwacu. Mungu naye anasimama kwa ajili ya maisha yetu. Iyo turiko turahimbaza Imana, kama tuko tunamtukuza, Imana irahaguruka. Mungu anasimama. Zaburi ya 68. Zaburi 68. Imana yahagurutse. Wakati Mungu anasimama, abansi bacu, adui zetu, abansi bacu barasanza, adui zetu wanasambaratika. Arizini nambara, pana zingine vita nukeneye kuvuga, hatutaji kusema, juste guhimbaza Imana no gutazira, bila kusifu Mungu na kuabudu. Imana igahaguruka, Mungu peke yake anasimama, maze Imana ikachinzira ku buzima. Mungu naye anapasua njia. Reka duhaguruke dusenge Imana. Acha tusimame tuombe Mungu.